U Sumrakovac, središnje selo Crnorečja, udaljeno 20 km od Zaječara, stižemo prateći brojne zapisivače i njihove beleške o narodnoj tradiciji ovog kraja. Na trenutak nas je zanela ideja da 20. vek sa sobom u istoriju nije odneo i brojna pevanja i verovanja vezana za posljednju nedelju božićnih mesnica, koju narod zove Bela nedelja. U knjigama ostaje zapisano da su meštani Sumrakovca i ostalih sela Crnorečja tokom celog 20. veka obeležavali ovaj pokretni praznik celu sedmicu, a naročito poslednji dan uoči vaskršnjeg posta. Za Belu nedelju ili Bele poklade zbijali su razne šale, pevali šaljive pesme i organizovali komedijaške maskirane povorke koje su orgijale po celom selu. Najčešće su muškarce oblačili kao neveste, a devojke kao mladoženje. Našli bi se tu i lažni svatovi, pa se vesela družina praćena svirkom i vriskom kretala od kuće do kuće, pravići razne pošalice na račun domaćina. Posljednjeg dana poklada, na samu Belu nedelju, od slame ili smreke načinili bi velike baklje koje su zvali olalije. Palili su ih u sumrak, a zatim se okupljali oko jedne centralne vatre, igrali oro i jedni drugima praštali. Preovlađivalo je verovanje da će sve učinjeno tokom ove sedmice biti oprošteno i da je cela nedelja nedelja svakolikog praštanja. Ipak na početku 21. veka u Sumrakovcu ne zatičemo ništa od karnevalske atmosfere, tek upaljene vatre čiji osnovni smisao danas slabo razumeju i najstariji meštani. To je naša tradicija iz našega sela. Nasledio sam od naših starih, od dede, od tate i od ovih starih ljudi. To smo nasledili već 64 godine i svake godine mi to priređujemo. Ovdje u ovom našem selu, na ovom delu, a mada celo selo to priređuje. Na svim raskrsnicama, tamo gdje su bliže uže. Današnje praznovanje je očigledno lišeno bilo kakve duhovne dimenzije, a vatre i baklje koje su domaćini palili u sumrak Bele nedelje tek su puka forma, deo uspomene kojoj nedostaje suština. I sad su na ručak dolazili komšije, jedna kuća, dve kuće, te nisu sami pravili pokladi, nego dolazili gosti. Danas ja spremam ručak, pokladnji ručak. Ja spremam supu, predjelo, friž, sarme, meso, pile. Nekada su moji stari, moja baka mi pričala kako je ono nekada, kod njih je bilo, kuvali su jaja, sir, mleko, kao to belo da bude sve. Pravili su kačamak, tako su oni spremali, a ja evo sad spremam to. Malo su te porodice koje su zadržale nekad kako se spremalo, više se sprema ovo savremenije sad i tako. Stariji kazivači i zapisi o pokladama se slažu i u tvrdnji da je Bela nedelja bila gostinska nedelja. Zetovi, prijatelji, kumovi, srodnici i komšije išli su jedni drugima u goste. Danas su okupljanja na Belu nedelju poprimila formu nešto svečanijeg porodičnog ručka. Šta se dogodilo sa gostoljubivim Sumrakovčanima? Jedva čekam da nedelja dođe. Šta je slistilo simpatičnu tradiciju, potrebu za igrom, prerušavanjem i okupljanjem? Odgovor je jednostavan i istovremeno pomalo apsurdan. Nedostatak samih svečara. Sumrakovac je, kao i mnoga druga sela u Srbiji, pretvoren u naselje staračkih domaćinstava, pa se potomci, razasuti po okolnim gradovima, ovde okupljaju samo vikendom. Da donese cveće svakojako, da donese cveće svakojako. Domaćin, ti si ovdje načelo tu sediš, sin, ti si mu sin, tu si mu.
Jel da sednemo tamo ili ovdje? Kako kažeš? Ti pređi tamo. Čelo. Mislim, ti si mu žena, njegova supruga, ti si njegova domaćica, ti si ta koja služiš non stop hranu. Aha, a ja ne sedim. Možda sediš pa Dobro, ne možda ništa. sediš. Lokalni istraživač zajedno sa meštanima pokušat će da rekonstruiše pravu pokladnu večeru sa početka 20. veka. Namera nam je bila da u autentičnom ambijentu prizovemo emocije i sećanja starijih meštana. Šta se za jedan vek promenilo u svakodnevnom životu, verovanjima i običajima? Na prvi pogled, ne mnogo toga. Kuća i pokućstvo su bili jednostavniji, a za stolom žene nisu sedele zajedno sa muškarcima. Spremila sam kiselo mleko, presno mleko, sirenje jajca, kuvana proju, leba, pile pečeno, rebro, svinsko, turšiju i med. A mati ovamo spremila jaje. Jaje provukla siglom kroz konac i svezala nas ima kuke. Bile kuke su redom. I kuke, imale tu kuke. I ona stavila tu i onda mi dođemo i da klocamo, znaš, tako se kaže, kloca se. Klocamo na jaja, koji guvati, on je heroj. Ali ne može ga niko uvati. Ja ću ga sad uvati. Klocanje ili lamkanje jajeta zadržalo se i danas uz opasku da je jaje izgubilo svoju ekonomsku vrednost, pa danas pobedniku sleduje i novčana nagrada. Nekada se verovalo da je ovim činom moguće odagnati svaku vrstu jalovosti, a danas je ovo magijsko delovanje pretvoreno u društvenu igru za najmlađe ukućane. Kada se klocanje ili lamkanje završi, domaćin je zdravlja radi žiškom palio konopac kojim je jaje bilo vezano za tavanicu. Mati, baba, ni zale beli luka na konac, pa stavljale ni oko guše, stavljale zbog bolesti neke opake bolesti. Ajde, sine, da dođete kod bajke, da bi bajka turio ovo oko guše. Magijska zaštita belim lukom danas je na Belu nedelju potpuno iščezla. Ne ništa strašno, a kad idete u polje, to da već uvodale. Ete, prvo te bajka turila, dođi sad ti, sine. I tebe bajka da turi. E, tako. Pomoć Bog komšija! Bog ti pomoć, komšija, dobro ti došao. Evo, došlo da valije. Ako da valije. Izvolite, sedite zdravo, komšija. Sedite malo da popričamo se, poveselimo malo. To be famous, rich and clever too. I want to be a footballer. What about you? I want to be famous, rich and clever too. I want to be a film star. What about you? Je, Bravo! Jas večer mesečina, mile moj. Još je lepša snaja dovedena, more oj. Otišla je vodu da zavati, mile moj. Pa je nema kući da se vrati, more oj. Sve karveli što ju nema, mile moj. A sve krva ne vrnula ti se, more oj. Zavaveli da ju najurimo, mile moj. Derveli daleko je voda, more oj. Ajde, nazdravim. Ajde, Snajko, pevaliti pesmu. Šaljiva pesma koja se pevala na pokladnoj večeri ukazuje na komičan karakter nekadašnjeg praznovanja i potiče sa Kosova i Metohije. Stanovnike Sumrakovca nazivaju Vraćamo se u Sumrakovac, rešeni da iniciramo paljenje zajedničke vatre,
koje se tokom 20. veka potpuno izobičajilo. Glavna vatra se loži ovde. Domaćin, Đuka, nosi vatru. Ao, deko, ajde malke da se poigra. Ajde! Ajde, kopajke, kopi! Ajde, zbajku u kolo! Mag baba da igra, možete i vi! Kako fino tako? Pa da ostvarite kaj bajka! Neka nam Bog pomogne zdravlje i sreću. Koliko varnice, toliko dečica, prasići, jadnići. Posle zajedničkog kola, jedan stariji stanovnik nam je potpuno nehotično otkrio novi, dublji sloj verovanja. Darujući komši jaje, zamolio ga je za oprost. Komšija, evo ovo jajce, pa da mi oprostiš. Na koliko se strane jajce razbije, na toliko strane zlo da ode. Komšija. I komšija, oprosti mi. Oprašćam. Dan praštanja se ponovo dogodio. Tamo gde je nit verovanja pokidana, pomogli smo da se bar na kratko ponovo spoji, podsjećajući stalno na igru, verovanje i praštanje.